Dr. Khehlelezi sekixabeze umlisa mumbe nge-airtime eningi. Lo mlisa igama lakhe uThwalofu. uThwalofu lona-ke inkabi eyayikhula naye uDr. Khehlelezi kudala nje mayichaza yena-ke uDr. Khehlelezi ukuthi hayi cha, inkabi yakhe le abebekhula nayo. So ngeke aze akwazi ukuthi akhohlwe abantu ayekhula nabo kudala, especially iy'nkabi zakhe base bonke. Awubuke nayo ividiyo ayishoyo yena-ke uThwalofu ukuthi malini i-airtime, ungakhohlwa ukuthi usubscribe. Yeah. Eshe, ngilayideni ngomani. Yasengithwele nge-airtime, usengibulele Dr. Khehlelezi nge-airtime. Usengiphe 1,100 airtime masengiphe yona, ngithwele layideni ngo-Dr. Khehlelezi. Yizwi, ngilayideni vala ngikhona. Hey Dr. Khehlelezi, ngiyakuvuma dokotela Ndumantumane eDumezwe kwezizwe. Ngiyakuvuma yimi lo ngilayideni. Lude uThwalofu mlezithi ngalo njalo ifanele ukuthi isende mase ndaqoba inyama khona phansi olundi scoop best gonongono ngathi ngiyaphuza sangithela ukhole emthini ngathi uthi mango niwena menxe noma jije umfazi ngasende emithi ngaphesheya umfula juma wesomjumazi yizwe yini ukuthi yini ngoba umuntu esonhlakhile